pen asam along COVID-19 na kiso aphai nang kebat. Chinthong constituency arlo kedo Indira Gandhi ME School alongsi quarantine aboha biponpo. Bokajan subdivision angkangalong puthot corona kiso kelong dun. Kardom bini prantama bertalong pen nilisami juribipi nonarjuik tha berdang ton pen. Det biadang along COVID-19 na kiso ke bat plut plepina sonsi asam along realong ta arnivang COVID kiso ang thek kelong pen okpran kelang minister Dr. Sharma lapen se kelang atumaphan asai pabat ponlo. La sonsi arnivang asam along COVID-19 na kiso aphai nangke bar aphai si longpon bomlo. Pinili thotta ke ong dong aphai corona abur akeso kelong aphai longpon thulo. La sonsi Karimganj pen bang kretrok Lakhimpur pen bang nerkep, Guwahati quarantine along pen bang nerkep, Kachar pen bang pho, Hailakandi along pen bang pli, South Salmara pen bang kethom, Nalbari along pen bang hini, Morigaon la pen Golpara along pen inut nut. COVID-19 na kiso kelong ang thek longpon. Pini kiso kelong ang thek kelong pen non an se kachelang bom bang pharuplira tikebra pho kiso kemea phai Trokebra hini kithia phai bangplian longpon lupusi Assam okpran asaikam kelang minister Dr. Himanta Biswa Sharma amethang Twitter along pangdakpon. Birta ke ponapor rahut Assam along kado kabe bang pharuk khora kreplian COVID-19 keso kelong aphai longpon lo. News Desk report Karbi Anglong Live. Karbi Anglong Autonomous Council along Kachingwai Kachaparaya Tengpen Karbi Anglong arlo Kedoan constituency along Angtan pen kebang atomaphan quarantine kapadoponjia phansi cheparai ponlo. Bangso Kachaparaya Tengsi Chinthong constituency along kapadoponjia phan pini KAACEM Prodip Rongpia hinpen chepatir piponsi Chinthong constituency angkangarlo quarantine kapadoponjia phan Umlapher High School along Radpen Chingki Chethanamai Padopong. Bangso Kachingwaya hut COVID-19 na kisopen Kachingrai Dunjia Phan Lapen Aka Hello Kachongda Dun Atum Kachewang hut Kopuson Pensi Raratum Saike Dengdunang Jima Bangso Puthak KAACEM Prodip Rongpi Ahinpen Mayalong Khan Patlarpong. itu আপনাদের এবার কষ্ট করব না লাগে বাবুল পক্ষ ছিল মহিলা কথা কিন্তু আমাদের এবার কষ্ট করব না লাগলে হয় যদি লগে লগে একটু চিঠি আসবে চলে যায় হবে আরো যদি চিকিৎসা মাধ্যমে বিভাগ হয়ে যায় যা যা না যায় 10 অপরাধ করে দিব বা চিঠি আসবে করে দিব আমি এলাকাতে সিম্পটম তো দেয়া দিয়েছো ওদের কিন্তু আমি রাইজে বুঝাইছি না যায় ওদের আপনারা আহি হয়ে যাবে লোকে লোক 10 উপর আহিব পুলিশ লৈ যাব আৰু ইয়াতে একাডেমিক জায়গাটো অলপ ডাঙৰ বহুত হল এটা আমাৰ হাই স্কুল দুটা আমি একটা লেডিজ কৰি দিলো একটা জেন্টস কৰি দিলো এম স্কুল থাকিব তাত ডক্টৰ থাকিব পাৰিব নাৰ্ছ ডক্টৰ বিলাক যদি আহে থাকিব পাৰিব আৰু বেটাৰ থাকিব পুলিচ বিলাক থাকিব Penangan Chethanderapi Chinthong constituency apartment Indira Gandhi ME School alongsi quarantine aboha pathik ponlo. Labangso Kachingwaya hut KAACEM Prodip Rongpi BDC Chairman Khorsing Senar BDO Chinthong Block Suraj Sangma Block JE Borsing Kramsa Pendanglo ki ong dongatum Chetong Dunsi Kachingwaya long RDP don. Ulokon Jipen Hemari Longphar Karbi Anglong Live. Tangte normal lomso dihina mo ophan beer time ton boniksena. Protect your pigs from African swine fever. African swine fever is a viral disease of both domestic and wild pigs which spreads quickly and kills most of the infected pigs. Humans are not affected by African swine fever. Sign and symptom: high fever, loss of appetite, depression, weakness, red, blotchy skin or skin lesions, vomiting,
diarrhea, coughing or difficulty breathing, abortion, and sudden death. Prevention: no treatment and vaccine for African swine fever. Stop entry of visitors. Don't visit infected areas. Keep the pigs in enclosure. Separate the sick animals. Do not leave food in areas accessible to wild pigs. Dead animals should be buried scientifically. Use bleaching powder about 10 to 15 gram or liter for regular cleaning. Use potash for food bath and 0.01% solution, 1 gram or 10 liter for spray inside sty. Keep in constant touch with nearest veterinary doctor. For more information, contact District Animal Husbandry and Veterinary Office, Karbi Anglong Depot at 8790-536892 or 700-280-3658. MS Punctual Stationery. Just step in once and feel the difference. MS Punctual Stationery at Rongkhelang, Dipu Manja Road, near Don Bosco Higher Secondary School, Dipu, Karbi Anglong. Where you will get all things available like groceries, beverages, and personal care items. Here you will also get necessary household items like electrical items, gift items, mixer grinder, table fan, ceiling fan, rice cooker, and many more. Shop to the fullest and get 5% discount on stationery items and 10% discount on household items. Dihina mo phiputhot birtar juthuiglona. Bokajan PS Angkang Sangtihidi Asor Priyanka Lodge Quarantine Center alongkido Mohendra Hemrom Corona akiso kilong dunpen Karbi Anglong alongta non an bang troxy plengtanglo. Bokajan subdivision angkang pen non an bang hini corona akiso angthek klangtanglo. Dilaya Asor Prem Tamang lapen non kilong dunmi Mahendra Hemrom atum bang hinita angtan kachongda dampen kibang atum pusi pangthek ponlo. Kedamtang aruni phai krener cap arni bang inkorener cap atumaphan Chennai pen train pen Dimapur an banlo lapen Bokajan pen Dimapur an bus pen ingthum damsi Bokajan Priyanka Lodge Hotel alongsi quarantine biponlo laso phi kedamtang aruni phai inkora pli arni kang samapor corona akiso asar lang angthek nanglesi Mahendra Hemrom aphanke corona akiso unloklo puangthek longlok Noramad Mahendra Hemrom aphan ke mesen kiso kelang awarsai ki PG aphan pura Bokajan administration tumpatir piponsi Golaghat Hospital alongsi pondetlo Halapu Priyanka Lodge Quarantine Center alongta bang kapadam jamje deji lapen angtan kapadam jamje deji aphan pura keton kelang atum hotel bai kang an check pen ingpaisi rangkha thitlo Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live Dipu arong supi Singhason Hotel adung kedo ihum pe ke roy kular along inora bang phu kok tha chepi den Lockdown lapen pini kangthir et Eid ul Fitr ani Dipu police station angkang Dipu arong supi Singhason Hotel adung kedo Uttam Dev arta ningkan pikebra pho abang phu amethang pe ke roy kular along mat kok tha chepi den Kithiloda bang phu matipung gas gorana sorpusi pangthek Kachini dona tengke alang lipato veajo ahem ka chedam de darajo ada porphai nerke malom ahem asorabang peke roy akulat kangpuda mahotsi apenan ceiling fan along kok that kachipitang theklonglo apithu magistrate lapen raikom saikiatum dimaklong anpali damsi kithitang arpum pasunlo lapen postmortem asai claimsi ahem asoratuma phan pajir ponlo Uttam Dev Kupia joine pentong lapuson atobar kachiri ronglone birta kirim boma porahut anke klarda galang abelang bonta police tum laso phuthak katarle basai jepari dengponlo মানুষ হাফ টেনশন দিয়ে হয় হাফ টেনশন হয় তাক ডিল করা তো মানা হয় হলেও না মানে তাক মানা করার কারণেই ছোৱালীজনীক মাৰিলে অকণমান তাৰপিছতে ওলাই আহি গ'ল ওলাই আহি মানে সদায় ঘৰতে ইয়াতে দোকানতে আহে আজি নতুন নহয় প্ৰায় আহিয়ে থাকে
তো ওলাই অহা সময়তো আমি এনেকৈ চিন্তা কৰা নাই ইমান মানুহটো আহিবই এনেকুৱা যে কৰিব কোনে জানে News report Sarjib Kathar Karbi Anglong Live Non malom chepardun ronpen RV ke jangajok kopili aroy langkethe badbom ahut langroy arikedo araratum kacheremek kenangso Barla apor RV ke jang kaching khan ahut langroy langjeng along anta lang thebom tanglo Lason thak thaksi non malom RV ke jang kachimit midat ajok kaprek aroy along asonsi kopili aroy along ta langkethe kaphere meme ang asonsi nangdo bomlo Jethan ponme Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong district angbong pen ke thenai aroy ke kopili aroy henlo lapen adun thuke Karbi langpi henlo la aroy hini pen aningkan wangta lang ke thea hot aroy ari ke do araratum lang ke the pen jogdunde penengle thotta kopili aroy lang ke the nang bad bomasonsi thek ponlong lasi jasimet langroy ari ke do lalmati deramok sildubi lapen tumpreng malom araratum non pen kachere mexi kimi Athe komentu tong lang nang kangbang jini uthek the News Desk report Karbi Anglong Live Pini prime tama birta ke lapon sigang tonilo domi thakmi ajo kimi